namin karon sa Impasug-ong. So pag nasa Impasug-ong kabalo na mo asa mi madto mi sa Lovers Lane o sa Communal Ranch. So tara atong adtuon na do karon. So tara, let's go. Lapis o giris. Muna maka-attract sa kuan kay colorful. Siya kay taga-bahay karon. Ayaw mo. Kay kabahay ihatod sa bukid. Pwede naman sa kabayo, 250 sa ka-oras, puli-puli lang. Gani, puli-pulihan lang. Di alam siguro, tayo po siguro. Dadagig na. Dadagig. Adto lagi itong auto lagi na itong gisakyan sa mga babae ba. Kanaw auto. Bawal day? Dili sa lagi pa. Itutan? Amot mo adto siguro na sila. Okay, ni kan do. Gani bro. Luwi kinailang auto dito. Kuan day? Good. Rough road? Rough road. Hindi sila matulad. Kapit sa tayo dyan. Lovers Lane. Ako ang park nila. Pandali. Ato siguro unahan park. Mao cha dagin na diyo, mag-picture mo diyo. Cha
Ada yung palupad yung drone, no? Tyler, you want to go there? Ah. Wow. Ay sapa. Pagkatalo taas guys. Para maka-video tao na. Araw. Welcome to Lovers Lane Viewing Deck. Tara. Guys. Grabe. Saan? Wow! What's the red line? Kadaki. I want to jump. I want to jump. Digi ka na natin yun? Oh, picture me, oh. I want to jump there. Picture me first. There, asa lang Ate Margie. Come on. Faster. Nami diri sa Lovers Lane. Lovers Lane, Impasug-ong. Ali, mananaw ka sa view diri. Picture dun. Na po yung mga pagkaon dito guys. Put down your hands. Smile, Tyler. Shoot a little. I go. Free entrance fee din ito guys. Wait, wait. Stay there. Ay sunflower. No. Artista. Ano to? Birthday girl ay sponsor. Host birthday celebration. Si Mano, ito. Pwede ka man. Pwede rin mo sa akin. Ay, dari ay. Oh my God, yun hindi ka may mago. Bye. Ikaw pipigil mo. Lutuan ka anak ko. Tyler, you want to jump there? No? Yeah. Okay, we will jump later ha.
We'll jump later para siya Shoot. manusblid sa daan eh. Ano? So mag-park dito. Yeah. Dito po dito mag-park. May isa pa dito. Dagan snake dia. Anda, Bisaya be? Dagan snakes dia. Again, Margo. Again. Dagan halas. Margo, again ba? Dagan halas. It'd be more better if it's sunset.